Toto robím. Zrážam tieto hrany do gulata. Takto to vyzerá. Takto sa to ofrezovalo. Od 0 120 stupňov jedna strana, druhá strana. A teraz, kde to mám? Tuto mám. Toto zrážam teraz. A zbytok je už na pilníku. Neviem, či to uvidíš. Počkaj. Takto. Silný prerušovaný rez. Nožík je upichovák 2 mm s rádiusom R1. Na nule. Som na nule. Vybehniem von. Vyzerá to. Kde to mám? Vyzerá to. Neviem, či to uvidíš. Takto. No, celkovo 8 mojnic, 4 strany, 8x4, 32x. Lež to prehodím. Hodinu trvá jedna. Pá.